tok sirikand Kiambu chiwo negi kony mar omenda maromo $5,000,000. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi ochiwo kony ma kamano e geno ni johala ka johala dhi yudo $20,000. Wamatangi omedo ni sirikande obero migawo machiwo kony mapoya ne oganda mayudo midhiero. Kuna moto zinatokea mingi sana. Mwaka huu peke yake tumekuja 100 fires. Deep pit kama 10. Road accident kama 20. Even now after this incident tumeenda moto 6. Kuna shida. Tafadhali wananchi, ukiita fire brigade una apply W4 who, where, what and when. Sema mahali moto iko. Wewe ni nani? Nini nachomeka? Tuliongea na huyu Kahora ambaye ametuongelesha hapa throughout, ndio tutoe gari pale kwingine tujaribu vile iwezekanavyo tuzime hiyo moto. Kwa hivyo tafadhalini mpokee pole zangu kama governor. Atimos jiabich no chopi e nyimdo ma Kimilili tok monjo kendo ketho puodho moro e gwenge ma Kebu Yefwe e kar chung'o bura ma Tongaren. Lobno ni kod ywaruok e wi wuon go monywando anyuola mar manen jatend migawo mosenindo Soita